Komsi bentaban pelila di kena red berki samla ki badannya kisah boper. Komentar lang SHD nong kse kala penlong deka food fest arjar arfulai aka shpau bakawi tarik mentau benai hanong kse. Hakite ki arsengi kila yo ruban pelong bon kita masa kentup nadu ki jingna kai kerembon kajing kop pen iriam ki jing sha jing roi mbal bon kiwi. Lawan ruban pensong chet ya ketika tamasa du nong roi baponam kejela samla one job soklet nang ta kajing sha nai daple warjeri ki jing pen bernya nai ba nil mautha lambat kiwi. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island stands a role on this island. Everything is by design. Kadurkman balong maki Kenal bain naman kasngi Shinam empty kajado Wayo jina napki matayo Ladalong kamon mo bagajong Kasyengkrong mga kwa bakinlong Kende man bayoji Shinusyon lang nga kumaki Jingi hun, jingi kyang Walatang si senyoji Kataro hapdeng langti Kadurkman balong maki Kenau beng naman kasni Shinam empty kajado Wayo jina napki matayo Ladalang kaman bagajong Kasyengkrong mga kwa bakinlong Kende man bayoji Shanusyon alam na kumaki Barang-baros ng unyaong Kabit ka basta'y dihaposh ng shibigay Walat dajang krisya Magnabai pang Ya jingon jing kerkan Jumay panrang Kailan kasnang Nadu kayang kabay Naging lang na dong siyadong Hey kong tay, hey kong tay Hey kong tay, hey kong tay Hey kong tay, hey kong tay Di ka mo kinaway Hey kong tay, hey kong tay Hey kong tay, hey kong tay Hey kong tay, hey kong tay Bilang bukurin hey Dam! 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 Ito ba di kong tay siya pasir? Ang warna magi, siya diyam